Lego pozdrav svim ljubiteljkama i ljubiteljima Lego kockica. Moje ime je Nikola. Moja ljubav prema kockicama je počela sredinom 90. godina kada sam prvi put imao priliku da se susretnem sa njima. Bila je to ljubav na prvi pogled koja traje i danas. U to vreme sam imao oko 12 godina i kao što pretpostavljate nisam bio u mogućnosti sebi da priuštim velike i skupe Lego setove. U to vreme nije bilo interneta, mobilnih telefona i tableta, pa su tada jedina razonada za decu kada je napolju loše vreme bile Lego kockice. Prvi Lego set sam dobio od svoje mame, kojoj sam neizmjerno zahvalan što me je uvek podsticala da gradim nove i sve lepše modele. Lego kockice su zauzele veoma važan deo u mom životu. Zahvaljujući baš njima sam razvio logiku i pomogle su mi da razumem kako se stvari grade. Naučio sam kako se kockice povezuju kako bi bile čvršće i stabilnije. Naučio sam da vozila mogu da idu na 2, 3, 4 ili više točkova. Kako se prave vrata, zidovi i drugi delovi modela koji se pomeraju, okreću, sklapaju i rasklapaju. Možda će vam biti lakše da razumete koliko poštovanje i ljubav prema Lego kockicama imam ako vam kažem da sam do dana današnjeg sačuvao sve delove kao i kutije i instrukcije za sklapanje svih setova koje sam ikada imao. I danas u svojim 30. godinama volim da posetim Lego prodavnicu i da utonem u kreativni svet Lego kockica. Složit ćete se naravno da je vreme koje moja žena provodi u radnjama u tržnim centrima mnogo bolje iskoristiti u prodavnici Lego kockica. Naravno, iz Lego prodavnice obično ne izlazim praznih ruku. Obično izaberem neki mali Lego set ili pokupim barem novi Lego katalog. Ja sam operations manager u jednom velikom kontakt centru. Moj posao je veoma dinamičan i kao uz većinu poslova u današnje vreme i uz ovaj dolazi puno stresa. Vremenom sam primetio da me sklapanje Lego kockica smiruje i opušta i omogućava mi da utonem u neke nove, lepe, zanimljive svetove. Zato sam sebi kao svoj lični lekar prepisao Lego terapiju koja će me naterati da barem jednom ili dva puta nedeljno provedem nekoliko sati sa svojim Lego kockicama. Tako sam odlučio da otvorim YouTube Lego kanal koji će se zvati Bojke Studio. Na ovom kanalu ću vam pokazati svoje originalne Lego setove, proces sklapanja ovih setova, kao i neke od modela koje sam sam sklopio. Nadam se da ćete uživati barem isto koliko i ja u procesu sklapanja Lego setova na Bojke Studio kanalu. U komentarima mi napišite koliko vi volite Lego kockice. Ukoliko vam se ovaj video svideo, kliknite na subscribe dugme kako biste dobili notifikaciju za neki od budućih videa. Veliki Lego pozdrav, do sledećeg druženja!